ahari kibanza cyo kwezwi mu mwaka gw'ihire 2024 tukakoreka imbozo mu makuru gita gacencuire abahinje bo butunguru bashobanjirirwe bwa nyuma y'enjura y'umuyaga n'ihunga okucecereze bihingwa byabo. Aparisha modo twazita mu butunguru bwena bwagenzire mwene tubyazihaka gavumenti tuyana intoki zagenda ebihimba byahoho amakame nagashenyuka mbere tutwine cyo gukora twine na zarone ndano batugirire mbabazi batwatire mbene nyuma abazyo government okurabira mu office y'enganzi yihanga eyebigwerezi ebahiro kiro emitware ebiro zo buhunga hamwe na kiro mutwaro gumweze bihimba nyoti ndikwe nakubagambara nke byaba politician ningabe byecyacho kubabihabiye umuntu washabere ekintu cyeye nuwara akoreki nuwara atwari konka akurgira bebembezi banyi bajanguna naba batara aba barho nabakwa batarafunde mugishago kwehandikisa nabone baza kugira ko baratwari mureketereho na member wa parliament wito munga izoba Eriya za parliament akemerera akagamba injura yatutire no rubare mwena abayine TV mukabireba tuko ebyo bintu byagambera nibyo bya leta byo kurya nimanya ngo abantu mufunuro mu butunguru mufunuro mu bihingwa muyamwe sente kandi muyamwe nebyo kurya mbone byo nakubura kufa kandi nimanya ngo tukayegamo era nuko nta kigambire nto witu byahwa wabuku bari mwe bari kufunira kandi ugende mu bukwateje kugira ngo bitusiye biriye bitwagarizemo abantu abari kurenga umuriro 10 buri umwe atunzire kiri 15 zo buhunga hamwe na kiro umushanje z'ebihimba ahagati y'amashemererwa no bicerererwe mu kunga kandi twashemererwe njara abantu ibire yatkozire kubi munonga urubare rukarwatkozire kubi batwa kuhinga mbo kutubwine bisani tuza kurya ebihimba batwa Sima ubwembezo bwa President Museveni na MP witu nawe utugereza akaturondera byo kurya akatureta akahunga akundi kurabura umutwe natazaganyirwamo akwati umugandi abaturana bebembezo ku rugo mugombora ya Magamba umur district ya Chegegwa batungo buhwezo bwa miliyoni 12 okugaruza heavy nebyashenye rw'umuyaga ahishomere rya Magamba secondary school kandi rakatwarwa umuyaga umwaka gw'2022 bakanyeta naijana rambuli isomero banyoreka classroom ibire zagwire na bakaguza classroom ibire kuzombeka nizumara sente zingaha bangama nizetaga miliyoni 12 abantu wa Migamba abantu wa Mukama kiro kinu baretire sente zo miliyoni 12 obuhwezo ubu buhirwe yo muhwezo w'umutonganirizo wihanga kandi ryo munyishengero wa Chaka Thausi umurcegegwa ishomereri rekaba ririye kanisa ya Magamba Church of Uganda nukwe kanisa okuragabire gombora kandi ubwa haterion za kutwarwa government rebesi de school ninga senior ya government ahabwe gombora ya Magamba. Bishop waitu Bishop Reuben Kisembo akahandika baroha yaginkwasa na hayo isomero St Paul government ikirize million foke isomero iriba kweta seed school habwe gombora ya Migamba nama ningasama tere mugaro twihemu ekintu echo kubalira ishomero mu madini echo mu kikende kikoleki ishomero neryitu nk'abanyamigamba kwegeseza amabana bitu tukayambwa habwa inshohoza yo kwegeseza abana ahabwa TV West in the area Tugusa na Philip Murangira.